Ilega Jiwan Solomagam channel leyi number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi mi tiselaka swona madambyeni ya siku ra namuntlha aka khamera tanihi ntolovelo hi na Timothy Jara ka Mnyambo. U ngheniwe hi moya wa side back ka. Van'wana va se na vo sona nyoka. Hayi loko ri nyoka. Ve ku cheliwa tinyoka ka ti side back. A ni swi tivi. Se loko va ku na hosi na nyoka mani un'wana nga na swi teka wona mahlamlo ku ni vanhu va hindini ne. Okay. Sweswi loko hi recorda video leyiwani i ti 3 ta December 2025. So hi ti 4 ku nga wa mune ta December 2025 i siku ra ku hetelela ra ku vanhu va nge se kuma album. So hi 12 o'clock navusiku album yi ta va kha yi kumeka. So a hi xuxeleni nduka karhi leswa swa ku yi ta kumeka hi 6 o'clock nampundzu yi ta kumeka hi 12 o'clock. So mnduku recommend ngapeli album yi ta va yi ri kutini. I album leyi yi nga hambanangi ku hela na ti album letin'wanyana because yi na hinkwaswo leswi swi nga kona aka ti album letin'wanyana. Swilo swa ku fana na message, swilo swa ku fana na swichayachayani sweswo swa ntolovelo, swilo swa ku fana na vayimbeleri va lava va ntolovelo. Lo a nga ri kona this year i Nsovo Mafumu Bodze. A hi vangi na yena aka this year hikwalaho ka leswi na leswiya. Mara ntongo ku vanhu va twango ku ndzonda majojo ku pima ku Nsovo va ta swi twisisa ku wa yi dinga wa nkolo loko ku ri majojo ku va ta ku dozondiwa diosusiwa. So majojo u kona muzondiwa u kona. No ka ni nga swi tivi ku hi le ka tinsimu tingani mara leri ni ri tsundzuka ku i ra Ndhwalu na le ka Gandaganda u kona. Hi rin'wanyana kambe okay na lera ra ku Major General va kona laya nga ku i tinsimu tinharhu leti va nga kona va kha va feature laya. So i album leyi a xintwambili ya mi vava ne loko vanhu va kha va ku beef ile kuteni hey dita tlherisela DJ ku tlherisela swikuyini ne i mhaka ya ku i album leyi ni nga yingisa ni swi vula before hi nga tshama hi yingisela na vanhu lava va ku va ri kona kusuhana na mina hi susa hinkwaswo leswi hi swi twaku nga ku swi ta twala nga ku hi vula vanhu. Album yi sala yi ri clean. Loko mutwa unga ku kuna beef aka album leyi manzonda mi enemy ya mina. I album leyi nga tirhana na yo tlhe hi meka sure ku a ku na beef. Na loko munhu un'wanyana u sukeliwini or u gegiwini wanzonda unsukela i album leyi nga yi chekisisa hi va sure a yi na beef. Okay yi ko beef ne beef leyi nga ko hi ya liya dasana ku i leyi nga ko ka ti album hinkwato ne ya ku bifa va ka mani yiko ngoma ya ku bifa va ka mani yo bifiri one. Se leswa mi swi endla ku swa ku a nge lungi lani vele ni nge lungi mhaka ku a ni le ku lweni. Xin'wanyani ne ni tala ku xi endla malembe hinkwawo handle ka lembe leri cameraman defense ta vanhu ne ta tinqambi ti endla leswa swa ku loko qambi yi la ku humesa ne ti chinga ti vulavula swa bede hi tiqambi tin'wana kha themende qambi ya toho. So mi malembe laman'wana na va kayidza vanhu leswa swo mi nga vulavuli bede hi tiqambi tin'wana lo mi themendela ni mi ntsena. Se swi endla ku vanhu va twa ku ni hati vaseketeri kasi no va hayitela lembe na lembe. Se lembe leri ni va tshiki va vulavula ku rhandza hinkwawo a ni kona leswo
ange i aki yi kun'wana Soul Makama loko yi kun'wana Soul Makama va ta ku hi mina ku byelaka mfo loko yi ku spokesperson xa Juwani spokesperson phe u ri nomo wa mina va ta ku hi mina ku byelaka waswa se lembe leri ni swi tshikini leswi anle ka tona ni ri a va vulavuli ku rhandzi swin'wana na swin'wana hambi munhu a tsala ni swivoko leswi swibedno a redzi yena wa ta ku why i mhaka ku album leyi yingiseli ni twa ku ya beef se obvious kwaku hi mina va byelaku kwaku hi mina va byelaku so i album leyi nga kahle swinene hi tirhi ri two na majojo and then mina ka tinsimu leti ti nga laya leri ni ri rhandzaku ngopfu leri ni nga ri endla title track ra ku wow ku na swin'wanyana hi swi vulaku ku rinsimu laha i rin'we i release single mara hi ku yi ta phewa loko yi ri yoxe ivi hi endla tin'wana ta 11 to ri heleketa so i rinsimu rin'we ri humaku na 11 to heleketa leri ra rin'we so mhaka ya ti USB endlini aka Blank Media so va sungule ku senda message wa ku se tingena amchinini hi Monday so a ni hleketa ku by now hi ta va se ti khomini ti USB so a ve se vula nchumu leswi vulaka ku ri na loko mundzuku to gcina ti kumeka a ti nge koti ku distribute ka tindhawu hinkwato na loko se va hi rhumeli tona hi nkarhi wun'we so masiku mo tiya lama ni nga mi tiyisisela ku ti-USB ti ta va ti ri available ku nga va ku ri next week and then loko ri ku tinsimu mi ti jahi ngopfu ti ta va ti ri kona online a hi ku disappoint a swi fana na leswi swa khale swo nguma ku huma CD na cassette ntsena swa ku loko va delay ku swi tsema swi raku na lama nga ta ti kuma kona ti ta va ti ri koka ti online stores from 12 o'clock ni si yini xin'wana hi mfumo hayi a ku siya nchumu so xin'wana xo hetelela ni nga xi vulaku ne ka n'wina mi nga ku chingeni mi vulavula hi whatever mi vulavulaka hi swona man swa ku chingela album nga va ku ri sweswo swa ku ti-instruments tin'we ta fana and everything a swi bi hi tinsimu ta ku leha swi ku yinini ne a ni ta advise ku marito lama mi ma savela Friday ku ya le mahlweni mi ta manida wa ta swi fana na yini Timothy ne u khawula ku ya nyimpini ne va ku nyika xibamu wo sungula ku dovula moyeni lo se va ta la masocha va kuma ku tibulete leti a ti tirhisini a twisisa se swilo leswiya a va swi save Friday ku at least hi Friday loko hi huma ne u kota ku chinga wa instrument yin'we le se loko swi vuli kusuka hi Monday swi nge vi na impact hi Friday swi save ku leswi mi ta swi vula hi Friday mina swi endla leswi na lo no bangoma hi Timothy ne na fika ni khata no ku ntshami ni swi endla i manyangatsi ni di copyright ta tsimu hinkwato ne ni siya tin'wana ta Dr. Skhunyane hi vomu diko dikombe ku rivaleliwa ni recover ni retractor even retractor se di sungula ku nchingese ni copyright leta ta Dr. Skhunyane ano di veka bambara se na swi endla leswo ni swi tiva ku sweswi ni ta pfana vuli leswi se rin ta vula leswi also was this is ane so vanhu van'wana a va na timing va swi vuletela hinkwaswo ta suka instrumenting u ta ku yini wa vutlhari wa la ku tlhe u chinga hi leswi u nga chinga hi swo Monday ku na swimarito man'wana laha ni kha ni yingisela risimu ra xifafa xa Jenje namuntlha ra Coffee na Cremora hi ra mina ri ku a wu koti no ku chinga wa heleliyo ta hi ku nyika ti-jokes ta chinganyana u twisisa ne hi sweswo swa ku taniya swa ku guys hi swona swa ku ti-instruments a ti cinci ne i beti yin'we mara mi nge se swi vula mi ta swi nida swi leswi hi Friday ku lava ku swi vula ku a nga cinci beat swi ta boha swi ta boha
ku i swivula cause beat I yin'we and hi yona ntsena u nga kota ku vulavula hi yona se mi nge se swivula mi ta swi nida xin'wanyana Timothy ne loko maphorisa ma khoma munhu ne mana swin'wana ma tala ku swivula so ma ku una malunghelo ya ku umiyela ne inga vuli nchumu hi ku xin'wana lexi I nga xivulaka xi nga tirhisiwa tanihi vumbhoni a hubyeni ya nawu so hi xilungu ne va swi veka kahle ngopfu va ku you have the right to remain silent ne because anything you say may be used against you lero va nga swi tirhisa ku we u gweviwa va nga lwa hi swo leswi u nga swi vula wa twisisa ne so ku relaxa before nyimpi after nyimpi ne loko se isukini loko u nga vula ku loko nyovi wa twisisa ne se inyovini kwala ku vula ka ngoma yin'wana ya Ruza yo mtatwa mhlolo wa twisisa ne mara before nyimpi Timothy ne relaxa hi maka xin'wana lexi I nga xi endlaku xi nga tirhisiwa against you loko se ku fikiwa nyimpini wa twisisa ne amen a hi nge sweswiwani I kuma ku mina ne ni mbali buruku yo boxeka la ne ni lava ku ya nyimpini nyimpi ya ku chingelana ne lono ti postetela ni mbali buruku leyi boxeki la dinga fika di chinga swo din'wanyana le a nyimpini se swi endla sense so va ka mhani relaxani ku swin'wana leswi mi nga swi postaku tanihi vavasati tiko tinsimu ta ku hlamula sweswo so mi nga tirha mi tisoleni a ni tshemba ka ni siyanga nchumu ne mahungu ma basini ti-USB ta fika va ta tirhisiwa a va tshama va followi ka Facebook va subscribe ka YouTube va follow ka TikTok va endla loko va nga endli information xin'wanyana lava va nga ni hatlisela ngopfu this year I va Dito Music va ni sendela link ya mina hi nkarhi so link yi kona ni ta va ni kha ni yi share na vanhu date leyi ni release ku yo ya ti 5 ta December ne 2025 hi mina nga yi choose a ni na manager not manager so swilo hinkwaswo ku choose mina ku ni swi lavisa leswi so na loko ni ya ka ti sponsors loko ri swa ku swi lava ti sponsors ne ni va yela nkha ni swi tiva ku yini ni la ku xendla ka rini a ni decideriwi ene ku uploada swa ku fana na music ku ya ni ya printer ti USB ni tendlela hi nexe a ni chooseliwi munhu ku famba printer la famba rini yini ni uploada rini no ti endlela hi nexe hi mina ni choosako matesisa ne so loko ni choose ti 5 ta December a ni lo tlimbeletiwa hi munhu matesisa ne loko a no ka ni nge se va ready ku humesa a swi endla ku ni ya choose ti 20 no album ta humesa ti 20 and loko ri ku a ni ri ready ngopfu ku in the way ne a ni ta choose ni ku ni ta humesa ti 28 ta November ya mina so loko is help the 5 ni twitch leswi ni lava ku swi endla swi fita ti 5 so mi nga ni tweli ku riza leri yini una marito ma ku hetelela ku mnduka tleli ku xuxela album na mina n'winyi wa yona ni nge tleli ni na nkinga ya ku a ni na yona album liya ni faneke ni ya yi yingisela online se ni ta va ni kha ni yi yingisela na mina komnduku so vanhu va nga hlamali loko va kuma mnduku ne a ni nge program ti poster ni ta va ni kha ni poster straight so loko se yi suka ni ta va ni kha ni swi poster ku hayi mi nga ti kuma ka link leyi
ku na swin'wana very smart link hi swin'wanyana swa ku u posta link ivi loko munhu a nghena ka link liya yi n'wi humesela switolo hinkwaswo leswi nga ko ivi a ti chuzela xitolo lexi a lavaka xona kahle swi fana na byimaketana lebyi byi nga le vo Gondo na Bada byi nga na le vo Chakuma byi nga na le vo Mketsi bya ku byi tele ndhawu yin'we u ta chuza lava u va lavaka ku ela ku ya xava aka bona. So smart link na yona a ni share na ku share la ni nga posta clip liya and then yeah minutes tingani 15:29 ha ti fiki njhani 15 khani ku la 7 ti fiki okay but anyway album yi le kuteni madambu malama ya ka mo handle ka lama ni nga recorda hi mola yi ta va yi kha yi suka nyimpi ya Mavenda inkomo Ntokoto Studios home of technology